Kajingnya tu kana sepang ubriu ubasa bekam hakapor Christmas. Umak udai ubanyak kali jong uwei u officer. Umak udon tanggawei kakun kentei ka badang shi postnam. Kakun kentei jong umak ka kerjang ka Mariam. Ka Mariam ki khmat ka don Henry kam yo I nadu badang ka. Ka kemi jong ka Mariam kalayap namar baka don jingpang. Ki bahaying jong umak ki ong ya buun syong briu biang sakaway. Henry umak tre namar uperkat ke bakumno ka briu buun yo. Lakan sumar bahane ya ka kun jonga ka Mariam. Umak usumar bahaya ka kun jong uhap long kemi long kepahi ya la ka kun. Ha kaway ka sengi, umak udang pensat ya usnyu jong ka kun bat ula ong ya ka. Usnyu jong pi te kun ulong tik kum usnyu basyubu. Bat pilong dur kum ipari. Ka Mariam kalaong, Papa, abangan dayo I dalaki jong ki khmat ya kapari, katno jing kemen ya nga. Ukpa haba uyo sngew baka kun jong ka kran kumta, usngew sen ya ka bat ula jaw umat, ukudop ya ka kun la jong. Umak penset jenta ya ka kun, ai bam ya ka, pong ki jan ki nep ki bakuj. Bat enda ula deplut ki kam, umi na ying usaleknya kalino. Umak teng upoi slam namar biang shuwa ya ki jingdon kam jong ka kun jong officer baleknya kali umak, udai ubri ubabha bat ubajem nut. Ju ong umak, lada uwan slam makana hakakamnya kali jong Namar uteb ba umak udona pedang kijing Hadin shi tayaw, ka Christmas kala janday, officer ulit sano sasnong. Shwa bu officer unlet no sasnong, officer ula ong yu umak bu unyarapnya no dakakali jong ukun jong Namar ba don driver. Hakas ka babut, umak ulit no sakakali jong ukun jong officer Raymond. Umak upoi slam makatakas haying jong ukun jong officer jong Namar ba uhab ban penbiang shuwa yiki jingdon kam jong kakun jong Enda umak ulapoi hapalau ying jong officer. Raymond ula mai umak bat ula ong. Balay mak kadai kakali jong pina kumno. Habangala ong nya pito wan kloy namar ngadon kam ban let meeting kirki mentakas Henry pipat pilek khnang. Umak upan ma pi Raymond. Raymond ula ong, wat juannya tu yang yaki daw jong pi. Raymond ula ong, Pisa te biang manla ubnai, ka kampat dang wan tray sitang sengi. Umak ula ong, day kum tasar. Raymond ula ong, wat ju ay niya yang ngamday ubriu babit kum ipa ban sunget bet kat baong mapi. Bat don jakai ubriu ubajay tu kum mapi ha office jongi. Raymond ula ong, kenyo kabanya kali jong pi baro ngan siu no menta. Kilek wat kam no asaway, wat ju wan nya syu ya kakali jonga. Umak kerpat Raymond ba numbe kam ya Henry Raymond sengap, bebe ya wat ba kran ro sengap syu. Haswa jongga Christmas, umak ula sabe kam no. Umak ulet wat kambiang haki office baper, Henry yo watang kawairu. Umak klem ya tu sepang ka jingsa be kam jong haka Mariam, Henry ka Mariam ka sngew tu ba ukpa sngew si. Umak ula sngew jenjar, ka porban le kemenru kala janday, satang sitayaw ka sngi jong ka jingwan long briu Jesu Christ kala jan. Umak ula kuslay bha na marki marbam haying ru kila jan lot. Ha kaway ka sngi, kat ba umak bat ka kun kidangya syongkay ha kamra. Ka Mariam kalaong, Papa, menta ka day kat no tarik. Ukpa ulaong, menta ka sngi ka day arpulay tarik December. Ka Mariam kalaong, satang arsngi ka sngi Christmas kala day. Ukpa ulaong, hoot kun pikwatit ayu nakabenta jong ka Christmas. Ka Mariam kalaong, ngam kwatit ay Papa.
Ukpa ulaong, balay kun pi ong kumta, habaka Christmas kawan tang sisien sisnem. Kumno pim kwa tit ay, pet kini ki janjong piru kila jot bat kila rimbha. Ap kun, nganik pentit janyo ya pi mentakas ngi hayaw. Umak upet ya ka bek pisa, udon tang kat sanspa tingka, bat ulet no sayaw. Enda umak ulapoy hayaw, uyoi baka yaw Christmas kalong kabasyangan bha. Namar balakap ngiak palat hayaw, kapisa jong umak ula Shah Tuh no. Umak ulet petjan ya ka Mariam, ulamut bantit, Henry usay ya ka bek pisa kam don syu. Umak uwan pai haying teli sudah. Umak udap daka jings ngusi namar ba umyo bantit ya ka kun haka por Christmas. Ukpa ujaw umat marway ka Mariam kadon ka jings ngutu watla kam yoi kikmat. Ka Mariam kawan hajan jong ukpa bat kalaong piyam ne papa. Umak ulaong em kun nga klem yam. Watla ukpa umya tu ya ka Mariam ka sngutu ba ukpa udon hapedang ka jing Ukpa jong ka Mariam uklem yo syu ban pentit jan Christmas ya ka kun jong u. Ha kasngi ka babut, umak ulit wat kambiang, Henry umyo hae ru. Ha ka por jan mit, enda umak ulawan pai, uyoi hayaw baki brew kiya bunkam banyasiw yatra. Kayaw ru ka pranay baro saudong, daptang ki decoration Christmas sudah. Umak ulakran marway bat ulaong. Ko belay, lasyay kasngi kadai kasngi Christmas, bangin kenmau ka sngi ka jingwan long bre ukun jong me. Henry ngapat ngamyo bantiet watang uway ukek. Ka jing im ayukum kane. Katba umak udang yajanti hayaw, ulayoi ya ka way ka sopti ba itenat. Umak ula itenat palat ya ka sopti, uyeng sa ang tahatukan. Umak ulayo sngaw badon baperta, nong tu. Henry ha kata kapor, unong tu ula bret ya ka plapisa hajaka bayang umak. Bat ula petno ya lajong. Kibriu ki bayabe ya uta unong tu, kilap baka plapisa ka don hajan ka jaka bayang umak. Kipadba kila syo yu umak, hadin pat kila fon ni kipulit. Kipulit kila kemno yu umak, kira no syathanat ban ajing snang ya u. Umak ulaong, banga klem tu, Henry omdan masngap ya u. Endala poy hatanat, kipulit kila syo yu umak hadu ba unum laksyu banyang. Umak ulaong, nga klem tu, Henry kim ngay ya u. Umak ukerpat ikipulit bakin pelat no ya u namar omdan bapeg bajongo ika kun jong u. Umak ya tu ikipulit, baka kun jong u kadangrit bat kikmat kam yo i. Kipulit kim ngay ya ka jinga tu jong umak, ki ong ya u ba usyukor namar uday unong tu. Usyutok yang ngitang ban yo laj. Ha kamit arpusaw tarik, ka Mariam ka ap yukpa, balano unwan no haying. Henry lano ru umak uklamwan. Ka Mariam ka duway ha ublay ba unri unsumar ukpa jongka. Bat kalatia tang marway haying. Ha kasngi Christmas, ka Mariam ka sngaw tu ba ukpa udon hapedang ka jing Ka kun jong umak watla kamyo kikmat, Henry ka don ka boarding sngaw tu. Kami na ying ka lejwat ukpa la jong. Ka Mariam kamlap hangno ukpa jongka udon. Upulit balong he, ula kili ya ki constable. Ba une ubre ula ya tu ne ba uya don ketibat no haki kam tu kam thiem jong u. Ki para pulit kila ong ya upulit bakam long he. Uklam ya tu yangi, usyukur pat bet yangi bangin pelat no ya u. Namar ka kun jong u kadang red bat ki kmat kam yo i. Une upulit bakam long he, usngap no, ustad ya ka bat jong u ulet no. Katba une upulit udang ya janti panlet pai saying. Ulap ya ka Mariam baka syong asurok kayam hangta. Une upulit ulet kili ya ka. Balay het pisyong hangne bat piyam marway. Ya tu ya nga ngan nyarap ya pi. Ka Mariam kalaong ya upulit.
Day ublay ubalapa ya pi hang ne bat nga. Upulit ulaong, hoot hep upa ublay yang nga hang ne. Upulit ulaong, te balay hep piyam. Kani ka kena kalaong, nga kerjang ka Maryam. Nga sawan poy hang ne namar nga wanwat ya ipapa, namar na 2 menin ipapa iklamwan haying. Upulit ulaong, ka kerjang jong ipapa jong pi. Bat ulong dur kumno, ya tu ya nga likwat mga ya ipapa jong pi. Ka Maryam kalaong, ka kerjang jong ipapa jong nga kaday umak. Kadur kmat dengan la ban batay, namar ngampat jo iya ipapa jong nga. Upulit ulaong, kumno pim itu ya ipapa la jong, ngate ngam la ngej. Ka Maryam kalaong, piyo i bangadon ki kmat, tang bangam yo i. Upulit haba uyo sngew ya ka jingkren jong ka Maryam baka ong ngam yo i ki kmat. Ula ken mau yu unong tu ubadon hapatok ba uong ka kun jong u kam yo i ki kmat. Uni upulit ulet yang lamnya ka Maryam syatanat. Upulit upelat yu umak ulaong. Wat syok yang ngasar, syak yang nga bangan let no syaying namar banga klem tu. Upulit ulaong, nganum syok ya pi, Henry ngan I give Christmas ya pi. Umak ulaong, ka kata ka Christmas gift. Upulit ukot ya ka Maryam. Umak utang syo i ya ka Maryam, ulak kedop ya ka kun. Umak ulaong, are ipari jong nga. Upulit ulaong, ngawan yang lama nga ya ka Maryam. Upulit ulaong biang ya ka Maryam. Map yang nga hep, ngilayok kemba kala ya ipapa jong pi klem datib haya ka daw. Henry ublay umsya yang ngi bangin sukem klumar ya ubri uba klem ka daw. Day kata ka daw nga siya kendo bat ka Maryam namar kalajwat ya pi. Upulit ulaong, map yang nga mag. Umak bat ka Maryam kilit paino siya ying. Ha kapor jan mit, umak bat ka Maryam kilit siya ying mane. Kida duway ay ngu ha ublay ba ula pelat ya umak na kajing siya keno tu. Upulit ro uwan haying mane banduway ay ngu ha ublay. Upulit ula ay kublay Christmas kini ki arngu chikun. Upulit ula ay sa kaway ka kubor babha bat ula ong ya umakum ne. Mak ha police department ka don ka post driver. Bat ngalatep ya ka kerteng jong pi. Pi don kam tang ban le exam. Lada pi pas te pila yo abed. Ha kasngi ka babut. Umak ulay to exam na ka benta ka post driver. Bat ula pas ya ka exam. Umak ula yo da ka kam driver ha police station. Ha kani kasngi Christmas. Umak ula yo da ka give ka ba ublay ula aya u. Hadu ba unum klat lano. Lada episode tenat, sengaw ba like, share, bat subscribe ka channel, bat share comment.